Mi abumna abadungba te ki chang. Kanyang na abadungba mapang. Apiyang akanyang ki charong. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into his presence with singing. Good morning, everyone. I, on behalf of the Sangtam Baptist Lishwa Dimapur, would like to warmly welcome all the guests and invitees, friends, family, relatives of Rev.Thridong as his lady wife. May this time of celebration and worshiping our God brings a meaningful and blessed to each and every one of us. Kohima Dimapur liyong na pasarti ko tikirti kato iroko sangang manatrosa nara arurati apam ala moacha song. I will be leading this service in Sangtam dialect, so I beg an apology to all the non-Sangtam speaking guests and invitees. Isa merchant na sangang bakyang aning se jena ki katu chano, hymn number 290. Tapche landa to Dimapur ko koima liyong lana Pastor D isa litola tike rati ko tike la rati ko hipa litola kiyo atsati family friends and well wishers nara apam litone lana akuti chene amala chare chenge isa hipa litola Tiki rora kama kapa mangachung kapa hi. Lito mashupa ka yere pa thangi urote chenge hi akuti ba chanoe. Ko hi ba nyamo hi tsa. A red letter te. Isa tiki ra Rev.Thridong ko apiku ki tumako. Isa mayurati hila yutsirati ning tamen hi. Ama mai no nyamo amala khatno na. Ni tsara atong akala. Ipa cha cha ya ro ma to re
maha little katula tiki ro denge capacity papa tiki papa la roma tore ta isa tiki ra Rev.Thridong la full-fledged pastor 2000 na saparo chenge kang ma ke manga chung ba amawano tirako hi na tiki bala ko nayo dedication zera bana long sa choka dung sore ingi che chola la anyola hila apite ro apikanto ning se japama ta Mrs. Anong la Thridong chaze atiu chapa za apie thela re pa azar anyo aya ko atpa sa ba tu ma ta lap chola tang khi da nang la tu ma he ta ngu chingu yang la apitza yin de te anya thela anya to da ngu chi ro jo ipu na nang ko amawano tirako chenye lisa ashipno Dimapur Sangtam Baptist litro tangan postila lipahi Dimapur la mi prime location katu isa hila isa li so rupai ko isa ta way back in hilamoro de tubina la lite ara katu chongcha cho inamba tabyono ta isa na lete apuna sa tapchiro ko Zengro Hana Dimapur la learning dala amawa charaba khali arane dala zengro baza ate khangin shamba buzeng shiraro atano selin la me kadu pam pam cho azara yi ke kya tsari na pa lam thin de ha phamane za tirako ko Sangtam ra mayurati ira khang ko chau bamba ja pa Chenge hazabe kali ra isa 90% la ate asiro ra sanwe ta akudi tikirati ko hazala anya thela anya nash ki atong so ko san ingi checho ko hi Psalms number 126:56 verse 56 la yo li chokyo sarana mashuno mache hi patra vachona ra nash ki sho vachona arana akanyala ma phong hi pro ne ba chingi isa reverend ba hi pa ama paku atiu bala parana khichi li pala api ya ko isa te chenga ba yu to ro pa ama wanu tirako hiri apamcha na cha thelanya suzarati na ra tang hi ta na ma kap chona na choku ki ko Sangtam ra samwano chaso ko na limila to charza kama ke ba manga kala tike rote aro tike rati sa chenge present ko pas khuchi rati mayurati sa aro tike dinge makanya so ba ma khan lang khara la to sanara ma tike so ba linge chenge ba nyamo ma ke ba manga mazai mo hinila na hiri apam da chobe ba chenge din isa desa mangu asi na thinki asi lamlo si ko isa khatuna khatum balang pe chapa yuzila ke khatu sapati ke wanong pa hajasa chom mayurati ni lana za ko ate ti ke rati ni lana za malang chire 1998 la api long kham lana youth pastor cha MTF ki wanoni ta hiba Dimapur la ro kukhira ko tuzara nya pe cha sino ba ro ko hila kanya lamba kha tu cha ka nya ta she api MTF khite isa shi pano hila maro ete tupina la la tite ta Sangtam ra mayura nangi che ka nya isa rang choyin ko ko kamade isa na ate he na ya khate achung ro khiramba lir ma ha khate ka nya ta shi yakatu kiva shojing no no hatsa be kha majority Sangtam rati irala ro malie ta lam thi de rang chojing ko isa rang chojing cho ambi asi cha chenge zure
Khalang Belamale, Hila Aroti Kira Timahan, Sanyardin Makita, eating Checho, go Ingi Checho Lala, Cheng Santam Limila, at Singula, Sanyarola, at Zauba, Isa, Rev.Thridong, in the Lasa Dalam Rabai. Quazakan and Yatashi, Mayuran, around Choyin Bana. Cheng is about Amovano since it is a lot to Rabai. Alasa has a big cat, Tiki the tea. Currently, no Kuzigo Lonera, currently Tobana Tigo, at the Kara de Sila Pamno Skole, not a day Canyare. Zena Banana Mango at Sad Jona is I can't yet dash a bit MTF Kitty, Jins go. Go Hataba Sinsi Hataba Angiazati, either Turapai, as he Suro Landa. Canyare. Atron Akanla, Jubilee Country Roma Donoza, Sarakali. 2003 la is a Macapamanga Mazemo, a Pastoral Sarobakan, a song like a Mazemongo. Sena Ban Akansa, Obajaha Desa 2028 la Desa is a golden Jubilee Country Mazemono by. As a pastor, or pastoral ministry la Guchina, Jubilee and Yalazi is Ambano Tirago. Catulazi no mina, Aton Tata the Mongre, that Amavano Tirago Hill. Senabana, Natikepa, go Bible la Yoli Choro. Sana api Maina in a Ramaine ko Yolipa. Anya Kukina. Hakujo, Tikechoyo, Jubilee and Yatashi, they mon little Catula, that Ko Yochoroi, Tike Palamba Palama, that has a Tike Nopa, Sano Tazaiza, Amavano Tiragono. Atesa, leave it there, Allah Hakujo. Not a cookie to Mata, not a Zacho, none a Kakujabaku, Santamra. Is a Dimapur little to Marco. Sangtam litoti, Sangtam Mayurati upon Amavano Tasso Nagona, Litone Lana, or program la Chilichona Hila. A Kigana, Chomachire, a de Litona. Go say, a chibi Katuru Jano, Hazeko. Amala, I go Mamata. Sena Banelana, Coachana, Sena Natuna, upon Batali Rego. Tuchana Hatala Nalonja, Nako Chinago, is a little the Japa de little lars, Ronamiata, little Rakud. But you the days Musore here, Tike Bazalo Kuzino, that. But you chobaras a row, Aracula, Shirate. Mahatunate, Sangtam you don't touch all a Jamasano, Hatakanana, Litorana, Kardan Lamtingo, but you not try the letter to Trazir and Uncle Mayurate Makio shows Matare in a Kimachire. Appreciation certificate. This certificate is presented to Rev.Thridong pastor in recognition of 25 years in pastoral ministry. As a devoted shepherd, Rev.Thridong has selflessly served the church with unwavering service for 25 years as pastor at Sangtam Baptist Church, Dimapur. We express our deepest gratitude for his tireless effort, commitment, and dedication to ministry. May this milestone serve as a testament to the profound impact and may God continue to bless and enrich his family. Presented by Sangtam Baptist Church, Dimapur. Ate, road can teach. Ate, little Arana.
Matthew chapter 25, verse 20 to 21. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Sangam ba you see hero no Dr. Alum kyam pekha country obache. Isa you tsirda apamyao arakuki aratsuzara pamyano nani I kala iro no Rev.Thridong Narakuki Rangcho Makap Tikecho Kanyare Sirang Bana Narakuki Mawachang Kose Amala Chere. Thank you. Is abang pamno? Kang mekyapa mga Pastoral Ministry Sangtam Baptist Church la 2000 la roko na changi dashi tiki batsa anya trela nya ko apina akang yuzi la yoko akanyang sa atu matoko alung ri atu matoko amuano atu matoko nashigi treba atu matona rona tiki ko ta aku di batsa anya trela nya na sirang bara calling sirang bana zibatsa niche ko na sirang bana zibala kakarame ko na makap na rangcho na tigecho na chenye kang makeba mga pisa ko hiba kang makeba mga 25 years pastoral ministry Sangtam Baptist Church Dimapur tige bayo chenye anya trelanya na hatsaba ko chiribai kanyare magap dige go sirang bana narakuki mawachang. The scripture text kay ade isa lang na to na kiko hibala chakiko na ina sirang bayo akika siya ala atala na yono tali na makinong ta hila isa na matele kulira asang ko apatong bana chiya ara kulira asang kang lang as ara asang kang chachoba isa na hila yuchiko version kerla yobatsa goal kona zilile goal suna I mayi version kerla si a money kona jona lile ko version kerla a talent chiya kona trana lile azing dacho baba the original Greek text la trana batsa dalanda kona Greek no tranile atazatsa a talent chiya ko hatse ko na hatse payo chiyo anyi chilana ina chanyang hila akika chana hila atsechi bayu akanyang bayu ko amuano yudu ina chanyang hila hironyere hiba chiyo za tikera pastor Rev.Thridong ko ira sanyara tikera kyangtuma the all the believers yutsira apam kyang sirang bana chiya lang baba jonalile palu ticho aichi shidam sirang bana chiya jonalile hatsaro duzela ara asang kyangsa ara shidam according to their talents and calling sirang bana hila yukilaza ara katuka manga katuka anya katuka asang jonalile hasaba machangdade chanye isa Rev.Thridong ko ara kuki kang makiba mga pastoral ministry la tigecho pisa cho ninda ani se chate ara kuki nindang puti giba nindang ara kuki tsirang bana calling sa cho nindang ko chiya tsirang bana cho nindang tina wote ihila rogo na chonu taku ate ina tigere ko 9 months observation in a tina sade ara kuki go Rev.Thridong kyang sirang bana chiyo mga chonel choba ina hila katang visible talents mga chonel cho hila ina hironyo baza number 1 atuna witness sago Rev.Thridong is a great preacher siyura atsa sangdam liyong la siyura atsa isa Dimapur nito yutsir duma ta sangdam liyong yang pin magyamazila liba lito yutsir de apam amwano ngono go ngupa siyura atata
api khatwe ko isana lutsire ko isana mathenali le zirang bana chia siuno atsau chako ko hatsabaza apina pichinrole anyaula arangcho kadang rangcho cho na chanye dashi kang makeba manga hibali chola rangcho na tike na role arangcho chia amalaka do kele asaula hard working kadang makap na muchire isa utility artu barobaji ek bajila nya anyamo nya thongla kya ke muchipa kya shana yepde kokila ko akangla tsara asapa mali matode sanyaba ilo kokila tsamato ruho de katubaji anya bajila nyesala abina makiza kitsi mata surogona hatri kokila wakona tankina nang chapa hare kokila wakona atsechi yu chapa tankida nang chapa ta isana matorile hiba Dimapur la liba litola sanyare hilo Dimapur la utility lindang malingtuma tanyesala yang bimasena liba atsa amaza Sangtam ra tung Dimapur la cherokona treatment lang baba karabai asa tsara family suro amaza matore hospital la admit salire bamla apina carry bata hinduratsirang roduza ke true isai Sangtam litro Dimapur la liba carry batuma ta yang bimasena liba litro abam Dimapur town la cherobona akanya along ria atsa matoba abam za apina carry re ko hasabatsla kadang makap na tiger by isana apio hard working za ure hatala desa number mayola a soft spoken kadang akana lungri na lide tsan na lide phone sa gona atsumba ko choda di ho isa abam na matelle abi choda de isa lasking chaliba lungri ni ba akyang banguru ba mado serang bana abi kyang anya trela anya kyang hatsaba chiya amala kadu chonelile ko hatsaba chiya anya na pichina kadang akanala kadang suro ametsa kadu chongcha nashi cheba suro matong yesala apuro ko na choda de tangkida de isana matele hatsaba akana chiya atsa soft spoken na nitar lasing artung akyang ba ngupa isana experience hago sano mangaula punctuality katang peka pecho time oriented lapchola pekala abina rore ko muchire peka abamza tangchine jere ko makabna hazurzo peka be yoshida pichba sanyara atsa kadwe ko na hazaba chiya manga in a discovered sacho, and I hope these are the exceptional talents, and I'm sure everyone will agree with me. He sincerely, faithfully, beautifully executed his talents to build God's kingdom and for his glory. Karo akanyano ko hatsaba chiya atsapi ko na Sangtam Baptist Litro Dimapur town la makab na tigecho ko hatsurudza hila chiya manga chopyo katugang anya katugang katuchachoba isanangure Rev.Thridong ka chiya manga chokona hatsaba chiya manga pigona isa litro utility tigena roko may chinidi hi karo isanina amwano katuchacho hila isana chiya manga chiya anya chaba hinyi na tuchacho anya iba chiya na anya na wakona makap na tigecho anyana makam na shekona manga chabaza thare kalapcho anya chabaza maya kalapko hirokona abadungra hiye nan ikhang chabachi yezana kona hachabaza achiyo khakona abadung phanga chacho hiba abadung bana aya chale longlang chiba kulira chale ko ina mawachano ko apina mawacho ilangure amai chinidi isane baza. It's just a story. It sounds very easy. Dahisa ambalama. Tusashun ambalama. Ina yonya bata. Isa na kode. Palu chinchono nindang muchidila amalai. Ina nyamu maku muchigona. I chinchono ba. I kanong ba. Ina kuki chinchono ba. Makap muchishola masusure. Go makap mununguchire. Go kare. Go hatsal isa chinchore. Ta. Abara jincho sono nindang. Abara jincho sono nindang. I nike, I jinke, I lamlo, lapcho invest sagona muchiba in kitrap kadumi mayong.
in the e jadu summakya both capital and income anya din tamrata kona ha kona chakona imakenu hidari nguchila ngitsarna lamakore. It's very difficult to work. Parechincho no ni dang nguchinuza atsaigo go hiba chia nya anya kangcha baila anya machincho makap na maya masa nguchikona apdong banga chakona chiso so se Hazana abdong bana kanyare nacha I akanyala linong kona yochoba isanungure Hazakiona Rev.Thridong go anya trela anya kang serang bana chia mangadashi exceptional talents visible talents chako hazaba chia bigona utility nang tige chore anya koki anya trela anya suzara kamatyo chongcha family suro lang baba matong yesala Sangtam yuchonindang, Sangtam lichonindang, Sangtam renindang, utility nindang, anya trela na koki shashana, anya trela na makap na tige gona, anya machincho, ta utility chincho son na tige chwe. Ena long tire la pam na lira, koki de atong la. Nara tatade, nara chongchali de, sanali de, nashigi trinali de. O nothing ki ama la tsuzarni dang, tankita nan chanong ba. O koki la tsinsa kuzap chinoni dang. Nerna isa tigira lang nara Rev.Thridong anya chela anya arokuki san yara. Matara uzuro ko tankita nan keso ko sanong mato. But I'm sure anya chela anya arokuki matara ro tankita nan keso ko na koki na akang tsinsa kuzame lagi ko sanong sanamatecho. Ko na liutire lile. Koki atong la tsuzarni dang lang atsakandu ko sano. Amuano arang che chenge dashi hiba amuano liro ko sano. Ko hatsa anya ko kini na chincho no mama ta anya ko kina anya na makap na ro na ko ki isa ko ki chincho no nindang matrarang na tankida na kyona fasting kyona mawa chacho tankida na chacho tige chona isa Sangtam Baptist Church Dimapur liba yusirti amwano na lire anya ma chincho ma do hatsa ba yo sacrifice akang chona makap na isa chincho no ninda tige chobare hila chiya lang mga chapa hina makap na tige chinsho sosoro duza chinso na roko Sangtam redi yutsirdi abam na anya kuki ko na jite kanyare ko hatsa amwano khatu anya kuki na kiza kitsi na matsa ya itu chincho no ra itu ego ere kuki ni na la nguchi manguchi kona ining dang la ere tsura na la pekya machakona hilandu wokona pekya chona I abam tige kona kiza kitsi na matsa ta longpina kanyang na makap na tige roko ko hatsaba amiza change ka makyaba mga pisar ba hikro along yap nong ko akanyano hiba chiya mga isa na ate yuchiko anya amwano nguko isa yutsirdi abam kan chiya chona lile ko isa na yuchiko hatsay ko na amay chinirdi na full time mongkong tigera litola matano sokole ta lang babala litola amalongla na tigera atong linowe lito amalongla na matige nyesla na yutsira atsakado hatse ko isa abam na serang pan isa kami chi chona lile no isa na makap na tige no na tulala na tige no koro tangkita na lamao makap na tangkita na tresan na yu atsa kiu atsa na na tresan no mamao na hatsaba chi pichi na tigera ko yutsiri tresan serang pan na kya kusimo wa chi mao hatsaba amwanu la na litro ko amalong ko tigera tresan no mamao na tresan hatsurza na kya isa bam kya chi chona lile no hatsaba chi isa balu changchang na discover sa sapsi ko na hatsaba chi pichi na amalong ko serang par yang li hechi sono yutsirza hitatu ashibro roli tili ba matano ta isa bam na tu chi kero hatsaba chi na serang ba tikeno mongkong tikera ni choti baba dila ko iba ni chola ira mongkong tikera sa ira kang serang ba na chi chona lile isa bam kyang hatsaba chi balu na mate ko na kiza kitsi mata ko na makap na isa mongkong tigera na sa makap na tigeno hida khala isa ning tang amwano ko akanyano hila nya khadu chi sa mangu abina chi khadu dungu choma do ko abina hatsaba chi sa abina churana rang ni yobchure ko abina dayo cho abadong ba hatsana
adela na abadumba na ngizar amazai na partial sare na hatzdai kon adela abikandu just sasure chiye chapa kandu abina just sarbadela abina na amazai go du kishiko tu chachono isana la kitina isana wokala hiba nyep nyitsare hikna abina chiye khadu dungucho ara share la khadu manga khadu anyangucho kamadio abina nako machingo abikala manga abika anya ikhang khadu chichogona nako machingo na azichrogo sanomara abina zabaza kanyan ikhang chi chichogona kanyana makhagona hazaba nako machina azichrona makanyana the giver kaza chapong kaza abudumba kaza chash sanon tike chore amai chinirdi Sirabana nikan chaba chiza nana birthday compare the ta. Kode kode compare sana na just sabidu no. Go nana just sabiza nana ina hazaba nikan chaba chiza masi mashono go mapicheno go nyakaduna. Achio machaba robaru dusa sirang bara yang lide nyamokaduna na hazaba chi hiude nana tulalino. Hibachi yakadungu bazana mangangu ba anyangu ba haza adela namo choba mara. Anyikala manga anyikala katuko anya ikala katuko na namo dezana apibata amamu akambe chobare kode nana parayo chiya compare thano namo na chatijano makanyana hasabaza nana kode lambirna na amamua I amamua sano hasegona isa abamna hasaba chiyatsa isana discover sakona isana kode atsa bichina nyamo kadu hilayo churza At the end of the day, God said, well done, good, faithful servant. Sale, makamuchiko, kulira atsa, koyosho. Sirang bana isa abam de kulira atsa, koyoso nunsa yutsir katuko sanso nyale. Rev.Thridong ko anya chela nyana, change. Sirang bara pohila, Sangtam Baptist Church pohila, anya chela nyana kang makiba mga rancho tigecho, trayogo. Hazaba kang makiba mga kutiza trigo. Karo alonyabno akanyano amuano abina kada makab na kiza kitsi matsagona tigecho hatsekyona isa abam na kiza kitsi matsagona makab na siramba tigeno kona hibayu hikuna chechore